Kalong shisha ke jingkerku ke bakrau na ke benta ki nong reps ing jong ke Eastern Ribhoi Organic Farmer Producer Company Limited ha ke ba menta ke sengi ke khat nriu tari ku panai nailar arajar arpuar kila yo ban plis ndon ye ke karkhana rit ban penmi marep balatip kum ke Integrated Processing Unit and Organic Outlet ke badan ha khap mara bhoi rempong kumban syukudeu hang ne khendian ba ha ke bai dei bat kene ke kenhun penmi marep bahadu menta ke don sans pa ngut ki nong rep bat haki por ki paman shwa ki haban dios ing tang haki yo dilang bat hakador kabarin bat ki norep ki haban madru ya shibun ki jing e hak bai dei bat ka yo kahan lane ki jikabu ya ki marem kalong ke jingkerku ke bakrau ya kene ke kenhun paman tak sngi la yo ban please ndon ya kene ke karkhana rit bat ki jikabu ya kene ki marep bat kene ke kenhun menta kala dep ru ban sign ya ke MOU bat ke company X5 Agro na Hyderabad ya ketika karkhana rit la teh ke jenglut ke balai pusan lak tengka lengba ke skim mission value change development phase 1 jong ke sarkar pedeng ha ketika sngi la yo ruban od yo ribon ya south li ki bolero pick up bat kawai ke power trailer ke ban sayo ban pentre kam na ke benta ban kit ye ki marep ba penmi na ke karkhana jong ke company ha kene ke sngi lawan ban pelipat ba ya ketika karkhana rit dau ba George B Lingdo ubdiu MLA jong ko Omroi constituency ubale shim ye benta kum kongsan ha ka jinge don rengkat lang jong ba rangkan sai khar buki udeu MDC ko Omroi constituency kum sumbut kongsan USC Sadhu IAS ubdiu secretary jong ko Tenat Agriculture and Farmer Welfare jong ko sarkar jela Nangta Usri Arpit Upadaya ubdiu Deputy Commissioner jong Ribhoi District u Dr. Clifford Warjri ubdiu BDO jong ko Bhoi Rempong CNR di blok bat kiwe officer na Tenat jong ko Horticulture bat ke Agriculture Integrated Processing Unit. Ditawai fertilizers dipafia peternak pilar pasal iyo kator lalu beras itu kita menghasil citung idah ditawai organik kabahas kabalak belum dia kata
Mene I balong register na puli ke history jom ke scheme MOVCD Kamumun Commission Organic Value Chain Development ke MOVCD Hagi jinwai jom bilong tumi dijungi na open tour Hagi jinwai na kitay samla dijungi na opangla mong tour bun ngila sufu ya na kamungi tarap organic Selani Kajirap to kami program ikidaw. Kaya mo VCD gili scheme ko bawan na po sa trapre. Kalau sedang ini harus na maajakan nyo. Pagka na po si kinograp juni, apo siya bukod harus na maajakan nyo. But apo rin boy, di South ni Bijaka, yung mga penanaman ne, hakba na siya South ni FPC. Kapamot hangni nilong kendai kiri kisnop. Thai umling, Thai jirang, sa tayo lagi jong, mga soplok siti, lagi jong. Nagini kisaw tuli, kapag isosorong ay madawang pamito, kapag kiyo siya prang kamay Eastern Riboy Organic FPC. But, kung kadak na sumu, ba, ay burom yung ginong ilam ko na hindi, kapat iti, kapag ay kasi takti ko ba dyan na kapag tayo yung trace down yung siti. Ni ayat na value chain development. Kabukon, bangin pribit pinbiyang ru, ya kijaka bangbu yusi dari kimarap, kajaka kabala, ban penterkong nani bantat yang gini jingchung, kajaka kabala, mendon kita bala pribit pinbiyang susu ya gini kimarap kibapi ay, bau value development. Kabukon, bau sing ro bangi jutap eki berni bangi kit eki trok, balai sekol kata. Yaitu rekaman rekaman penderkong, lani lah berkala podar itu bersedih, tasong bahan bersedih. Harus kupur nang liang jom dari MOVCD ke ani tadi, kamu pelak bangkit ikini kemar nanti di Jakarta ke Papidon, ke Syok jom pi bantu nai ke jengrut jom inograp joni. Tambah nalami umah lah bangkit baik naru ke Jakarta ke Papidon, siap ini ke Jakarta ke Belabuk pun ini. FPC kumbalang mentah di dalam tangsang tu, bat apa jelam apa wei dalam kantor tu ni, bat lagi ni tak karui tu ni kubah terikambang. Bat kumba ke julong, kadai ke jing sisya, dari katain ribohai ke jongi, kerpang dari katain ribohai ni ke jongi dengan baburong, ni dei iba klain ban penmi yausing, bat using ubah mangini penmi dari katain. Nila supply raw material baik siapa naga deka jelah rejongi naga Singapore naga liang the board of directors jong dia company rejongi ni ju ya kedua lang batnya bat ni ju ya perkat balanu ngina banyo no ya deka integrated processing unit kaban long kajing terku ya ipai nong rep jong deka than rejongi dengan dokumen CKTE bahkan resmi ngelayo bantli yang ini ka integrated processing unit bat nisupu bagai jimpenmi kadang long kabat guna katkum ka history katkum ka jingetru nagal yang isi ojong ni nisupu bakala bantli tan kumba aspa kilo ya resisni hanu jadi ni pai pat yang jimpenmi sing hangane ka riboy ni ojong ni lari sim average kan long daki proton haka sisni telesere di way ne ki request ki karpa ya ki officer jomi ki bedon lang haka ne ka por o ki kemen dengan yo ne integrated processing unit and ya ka banang confuse shu ya kan ne sira ne small scale syaka large scale nang bakan dublong shu kajing terku kabakra
dengan seu ban ong balik sila dengan yuk dan bakam he syu ipai nong red coba dengan kan jungi gila don huni collection sebentar lesi gila ban wandi produce ini is jungi harga ni jata bat seu ban ong bagi don coba dengan integrated pus tinggi sutu ba kalau don hang ne om don kamshu ya kaban supply siapa lesi kabangin supply nane kalau orang bagi finish product kemudian bagi lantai intercom listing stop paket tu ya bagi stop supply baik siapa tiga dua masih upan pun kalau kami sibuk